Talofatu talafo Radio Samoa le nei fo i tae au ma lole soifua manuia. Usi mai alfa afonga o talafo ala Radio Samoa. Tala tomua le nei fo i asunga fua. A au popo uma no foa mo isi pāti ai pa u le tolu sun ma le tasi no foa le Labour. Ma ua tula i mai ai nei le National. O le whae unga leo le whaitaunga mua mua le whainga pālota i le asa to nai. Pei tai e ai tu ma lolo o fesiling ia pea ona o le vāvala lata o pālota. O le National lava ia, tolu sun ma le iwa pasene, tu sale ma le 5 no foa i tutono le mauta. Leiba e lua ono tesi iwa pasene. Whaaliliwi no foa le mauta e tolu sfun ma le whama o se pa u tele mai le ono sfun ma le 5 na iai le paia inga whaato a umatu. O le Green Party se fulu tesi valu pasene, tu sale ma le se fulu whano foa le mauta. O le Acta iwa pasene ma waino foa e sfun ma le tasi. New Zealand First e ono tesi whaono pasene ma o le oto e fo i mai le paia inga le nei ma no foa e valu. Ma le pātia Maori e lua tesi ono pasene ma waina no foa e wha. E o mai ana po, e le o tele se tala mai le taita e le National Christopher Luxon po o le palemia filifili o New Zealand pau o lea e tu ua au kilani le soma fai malangatu i Wellingtone. E wha a whailoa i sui fai pule fo o le pāti. Le se tala tele mai le taita e le National Ananafi po ua tala no e le Act po o le New Zealand First. I le o singo le isi fai ngā malo fau ona e nate le o mawaina le onos fuma le tasi no foa e tu tasi mai ai. E na ona fai mai, e le fai mai i luma o ofisa whaasala lau ai o le atala no sa o lava i pāti. I le umai o le fai ngā pālota ma le fai taunga mua mua, e iai le hawa noa e ono to e mamulu ai le isi no foa o le National po o le wha au popo foi, ma e mo o mi ai pia Winston Peters malana New Zealand First. Ai I tū mā lolo i ai se tūlanga mā ale ma e ono suia pe a uma ona whaitau pālota whaapitoa. E iwa le lei ma o te ara tū, le e mua mua i lava i le lisi, na o le tolu se fulu pālota o loo sili ai le sui o le National. I le au te lengo le pālota ma le to i lalo le Labour, o le telo i tū mā lo sa whapeto e manuia mai ai o le ana alua nga i le lanu moana le National, ma le isi lua a nga i lana uo le Greens. E silia ma le 5 se lau afe pālota whaapitoa ma o leo wa amata whaitau, ma e whaato a wha i loa le whaitau ngalo i o le whainga pālota tele ni usila i le tolu vai aso o i luma. I sui Pasifika o whaamani eina mai le whainga pālota tele ni usila. E toa walu sui tau wā Pasifika o whaamani eina ma e toa tele ai lava sui o le Labour. Peita e o le unga o lo i ai mai le whaitau ngā lea loa ia. E whai lawa si wāwala lata o pālota e wā i maisi sui, ma e ono suia i le mai a whaitau o pālota whaapitoa. E se mai sui o le Labour e to atasi le sui Pasifika o le National, ma le to alua o le Greens. O le sui to atasi o le National o NG Nicholas, manu malo mai le tū malo whaapalota o te aratu. O i o se tangata anu me le atu kuki, o le ulua i taimi wa momo e le whainga pālota, ma e na o le tolu se fulu pālota o lo sili ai le sui o le Labour, Field Twyford. Tui wa whaamanu ina na tā momo e lalo le fua le Labour, ma maole manu malo a Barbara Edmonds, mai mana i Wellingtone, o Carmel Sepuloni wa toi tūla i mai Kelston, Jenny Salesa mai Panmi wa Otahuhu, po le tū malo le ana tele ina tuli mata ia e le toa tele. O na o le ana tā momo e whaatasi mai ei ma whaana na Efeso Collins o le sui o le Greens. Se fulu afe mo na tupu pālota na sili e Salesa. E wila ele o manuia whaanana e ono iei lavalo na wanoa ele maota ono o leelo na sfulu malitasi i le lisi ala lātou vaenga whaupu whai. O tangi utu keke whaamanuia ina mai Palmerston North, manu malo ai le sui o le Greens tia nau tu iono, ma e wifo ila ele o manuia tu iono mai le tu malo. E ono iei pelo na wanoa il palemene ta wala mai ilana pāti o le Greens ono o leolo olo na 5 i le lisi. Mai le sui o mangele, o lea fo iwa toi whaamanuia ina i se tasi o alo Samoa, le maunga lady e so sene. O lea sa te le lava ina tu ufesili pe whaamata i mawhai e so sene. O na ia tau fia pele no fo o mangele wha wau mai ia au Peter William Seal, lea na ia tau avea mai le tausanga i lua afe ma le valu. Se ia o mai le tausanga nei. Mai sui to a valu Pasifika o whaamanuia ina, o le maunga lady e so sene o le Labour, ma NG Nicholas o le National, o i la uana ia maua e ai lava. Pe a fua o lo la ua ulua i taimi lea ua tau vai. Tai sai mai e leo leo tangata to alua fiso o tae maletino maliu o le li talavo i a Taina Pickering, le ana maa ue le o ngā totono le awala i ruakaka. Tai au le aso tofi o le vaiaso ta aluai. Na maa le tino maliu ai o mai le aso to ana i whaato a umatu, sai mai le ta maa luas fun maleiva tau sanga. Matula i ai luma o le whaamisino ngai le aso lava lea, maa o loo tau fia nei i lalo va ai ngā leo leo, ta lialo na toe tula i le aso a tae au.
O leisi ta ma wha ato ātau fia ma mōliana nafi, ma e tū I luma o le wha amsinonga I le so. O mōlianga feso o tae male umio a upenga ma losi wha asoli tu la fono le olo o mōlia umai, ma olo o wha au au peso e suenga leo leo maletala, e ono wha au popo mōlianga wha asanga ia I la ua nei. Ma tala muli muli, o le fale o le ainga I Gisborne, ma le li I leana tuli loa I pulufana ta whana mai le ta vale. Ua so e nei e leo leo le fale I Gisborne wha pele li I wha manu alia, ona o pulufana. O le polas wharaile na ripotia mai ele whale Gisborne o lo o whana mai le ta vale, muli muli wha manu alia ai ma le ali I talavou. O lo iele tali tonunga o leo leo le mata upule nei fiso o ta I ma fe ese a I ngai le vaho kengi. Ma I ripoti, o le afo iwa iele ta vale wa masalo mia ma o lo o taulai nei I ai so suenga. E le tasi se awala I Gisborne na ripotia mai ai whainga nei I le pō lava e tasi. O Talafonala Radio Samoa, manuia le amatanga o le vai aso.